Enyumre no sia abogana shimama mamuni na dwuma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM Sabrason. Eyensema do esi o mamu fitawia prem to bra besi enyumre yi. Ene aboabo no de babesum se enyumre no sia akan kase. Adeshimama ensema de ba de dos papa ena kwakwa efiadenti. Mpempi ya efe ne Fig Funky Friday. Ensema sie dosun echa abo otwe hwi. Enu ti bomode atena sitiwaso din na tie bi. Ne hu emu nsema nkasa etwem. De obetie bi ene se Owura bia bribi atwam no ye Chief of Defense Staff Emma Ghana Armed Forces. Odi ababa tudwa se de aban ede DDEP edwa manfo asum no. Aban ni nim de oye. Na wo ensafu from na busuan kwejobonsu won shada me ye mampani yantro ababia ma no afe na wo pere ensu sama wodi tudwa no esin wo man Ghana kuro ni nyina. Ene Brim Central Municipal Assembly aso apasomo akwakotwa ahomamu ebie ajanabia makomako ajanabia baako a ewom makomako aduonu enan. Na ebusuan pempi na ye kosuku mu a ye si ye pesirin environment bebi ebetimi atena asuade ensamwe na kwankwa ye sao ewa yilo krobo senior high school awregusem ekoso wo ntwen waso obetibie na akoye Fig Funky Friday nti obeti enegidie mu nsem na enegidie mu no owura ya fe no ajagraja edi ababa tudwa so opeso no dachi so wu a na oto na no monse do a ne ma ene ne yerenom nya ne yiro ne yerenom ebe ye na se bebo atwede na bigger quiz enso se wano se ne woto na nanom wonse do a heaven die lalai wonyi ni da se wo bekobie o chame kwame nso echese na wale mu nsem die bebre na wakabia chetifo abusuan sam no adoso ante na nwumre ya no wadi echi abe fontentan kase ne so Facebook Ahenkan 93.3 FM utuwa na wa like wa share ye na chese ofufro so enye bia hwefise na fiada sense so de dura no formula ensam no edoso pa YouTube nso ya abusuan tenten udura fa hokodom ya dwumadi a wodura kwaso ofidwem enye ye nya hyase na abo nka ye ukoshe so na se wadwenkyere udi egu o adwenkyere kro na de afa emei so 0594 841044 0594 bresem ye behwe na ya kenkan ni nyina da ede amawo enasia no enko ema bimpoma Plaza Hotel ye Trinity Awasabi Plaza Hotel enafe Jubilee Hospital so yade ako ana den fabra umbetu asekura edi amon wadaru mo enwura kenkan fa wo tie nka ye me kwaku anin kusi buadumene Mame akia Janewa afeya busia ensem no enchiremu Ahenkan FM what wasum openyiri bia bribi atwam no ye Chief of Defense Staff Emma Ghana Armed Forces asrafo no Brigadier Joseph Nunu Mensa openyiri dia tudwa se beye afie atwamu ene na wotwe kakra ne bosome kakra ni watiti Domestic Debt Exchange Program DDEP Ranu kwa de so ati odwinse bia amanyoku obi ena omunso ayi omutipese afimpinu nya donu nan womso ebabe gina ma yeto omso aba na so okọ wurewurewurewure ma eyi obi a waya bandwuma okọ na omegie mu ni sika kakra onyanya ena afi womo a ato bonds a womo hwe nmu se emfaso kakra beba ho no womso edebe podwe na sika boten aban so asom na ebre safatem no womade womade no aban se emfaso na eba bonds no eno so de ne sa ebebom no asabi sanso no ene yo mampani ewo maimu na no ana owura yidi na no ababetum bi se di aban na di DDEP ya nyamianum ne kroni time papa na di aban ye wadinu ya papa di enti okasa ne se osise bi obi ayadwuma kakra wasiesie sika chi ne yam koma manyamiadom watu ni nsema ma na kwakoto aban bonds bi na so akoto bond na ohwe ne mu se envaso beso no wo ho no eno no so de tena se kakra bi odbe kwa yarsabia ebi nso de hwe wo mabusuafo wo ma eko school wo ma yare ne yesa wo mo yade ni na eye bonds yi ehwo mfaso na aban se bonds no mfaso no so ode ne sa baba tum dia onumnyafo owura Joseph Nunu Mensa se otiase biara enyeyi enu nti brigadier na nia bre papa kase tiase DDEP no enye kura saban emie nani etintim morat se de otwa teche na omiemie nani ase tito bia
wako bia yas na ompeso besu no mie nani so besu mie nani su saa se de o ti ya obi maganafo anaso wotime maganafo a na ye awudie pa ne etimoden na Ghana be omampani na nado danko kufado etua no o panyina ebiribi atwam na ye chief of defense staff Ahenkan Kasiebo brigadier Joseph Nunu Mensa esan to aso ekabiem se oso de ono ye mfanto ho ono no bonds yi wakwakotobi na ato no enwumfa so nketinketinketinketi a eba no enu bi no de hwa abusia ode hwe wo ma sabi wo mu ni bia wo mu dan no ode hwe tua light bill water bill ede bi tua school fees ne de ekeka ho na sa aban ka so de nsa bebom wa abro no aye mra wako na ho megiem a na sa aban no obeso odi na wu pa ewo kwan bi so a nani ema no so enu nto panyin de wasori kire se de aban ne ye no airtime na so proman kunkun ga na ye petimamfo ne ye di a ene omra bonti mekirem ye na de ekwachi wo mu no aban no ehwan firi mfanto nche na wo mo a domestic debt exchange program no ebetete wo mo ebetumi kwa mo bi adwen ama na to na nanom onsedo sa aban empese sa rewo sem we besi na dati bi obi nkomo ne dimbone de a ena opene tutu mpene no a aban entwensensan. My anger is just beginning to warm up. I am disappointed that, we have people in our country who don't seem to know what they are about. I'm very, very angry about what is going on. I did buy government bonds through my bank, Barclays now after. When I go to the bank to find out what the hell is going on, nobody's able to tell me exactly what is going on. So much confusion. And there are people who are educated. We have people who have got degrees, who have doctorate degrees, and they can't even explain to me what they're doing with my money. I bought these bonds, but I knew that when I'm getting old, 86, 87, it's not a small joke. I've been around for a very long time. So when I'm not able to carry on with my life, at least I can fall back on the investment I've made to live, not even so much about myself. But I've got people from my mother's side, father's side, almost 30 people. If I don't send them money, I do 2,000 yesterday, 2,000 cities. Otherwise, we all die of hunger in Winneba. So it isn't a joke. It's not even me that we are hating. We are hating people who are dependent on me. Without me, they will not survive. So one government get up and say that the money you put into the buying my bond, I can do what I want to do with it. I mean, it's uncalled for. We are a democracy. Adishma mo penyina motini ni Ahenkan chief of defense staff Ghana Armed Forces Brigadier Joseph Nunu Mensa. Abusia ya tuwaswa na sani ya nimne nei andisi amanyu kuona ni akatu na bunana tuwama kwa tuaba adi ayi franka tufo ni mrashebe jwefuo nti awunsam ni de akwa yede dwepa ni nipa bebre na so na eyi wa mutie pie esi wo munya franka tu akwombetu amandisi amanyu kuona dachi bia no wa munsusu aba beya amampanifo na wo pani ba kwa wayi ni tie pie ne wanu wa baye esemu akika kikebia ogusu keka kwa wabekika kwa kwosise yebetu aba no wodi nkunimsa wabetu aso aka kwosise yebetu aba afimpinu ni aduonu nan na ono so aba be ma peniti nsem no wahase akeka unidi ane aya kujobonsu ani wopeni aba amanyusem so wakwadale ewomu pa wasanso aye businessman afekura na MC kura wedi bi enso epen wadi atudwa kire mu se wanu nyame ye nadom na wadi nkakra ndisi amanyu kwani to abama no otu franka na face nkakra Ghana fo etu abama no woba be ye mampani a wase hyehyɛ ya wade ba ne de edutwom ebinsi da na nya de so ebibesi ewo man mu da na hyehyɛ ya no wakyerɛ sɛ wahye Ghana fo ebo sɛ sabre ni duruwa ene mpeso ahodro abatro mpeso ahodro ni nyina no abatro mpeso na ne wo kan a ɛyɛ mako ahanu ene aduosum enum 275 ni so nyina no so bɛbɔ ne homoden ɛsɛ mpeso bia no wanya kora no ene esikafo asika adɔre wɔ mo esikafo wɔ manya sika adɔre wɔ msasrade waso bɛbɔ ne homoden sɛ mpeso bia wɔ bia benya mienu entika bia Brem Central Municipal Assembly hey na yenya nipa mienu a wɔn de sika na adɔre wɔ msa akokɔsrade enti aba ne mpumtro bia na se yɛ pemputro ɛwɔ mpeso esu a na nke yakɔ manim na ne wɔ musika no wɔn de aboa na bibia akɔnkan wɔn tos na wɔkyerɛm sɛ saa ne hyehyɛ yɛ anyina
eba beboa ama bibia soso atimi akwankan na afempo no ndc amanyuko no amani so ade hunu nyina enso atimi abemu na wontos na wachire se wano no de na ni brabri ne hu nyina no eya amanyuko ndc nkan konti ane wapre ne ho sane ebe ya yakwakwato aba na omudi nkunima enkwankoye mfie 9 penembom ebe ya mfie nwatwe na ne nipa ba ko na toso atutu niema ama bibia akwankan wachire se wobeboa ye pa ama tumi na ndc amanyuko ne kura no atimi akwankan afa wobese enyuma awodo enso ebekwankan djuma bebusu wo maimu na afa esikafo na chi no wobebo no homodin se nipa mienu foforo wamuso wobekire o menyuma awodo wadu wo mu behye businesses awodo mu na wachire o kwan ya won befa so aye djuma enti wamuso bebo ama nyuma sem akwa enkai ewo mpeso akoro na so wose wo gidi pese se Ghana fo gini semidi na ndc amanyuko ni susu boano na nani so ade hunu atimi abemu a ene bibia bekwankai wo mu ndc amanyuko ni kura no wose wo nyinyi da sem prempe kra wo betimi afri abengwo me de betwa so akwaso ama bibia so atimi ayeye wa kire se afa eba presidential staffers no so a enu su nipa mienu atise wayiwom ndc amanyuko na fa wo mu so beba beboa ama na montuo ni nnwumadi a wobedi ewe ya na tena ya oso bibia susu atimi akwankai wate utie sansami nyina na ni so ade hunu no esu ye pa grassroots obi ade ka ho wabeboa ama obi susu atimi atumpom ewe ndc amanyukom to sensami a wokan enya se bia de ni na age ne ho ane wakeka sansami keke na mom ni trimu po ane wadi tu eja to Mesa created 2 millionaires in each constituency. And that's how so that you can get enough money to look after the party locally. And yes, state party best support to businesses. I'm using this to get the head of. When I get it, I'll make sure that my party people also enjoy. And I face this kind of say, party the more a day. So as far as say, person me a member. Party is stronger. You need to get something that the people look. You can create small mini industry, Gary factory, simple factory for them to generate money within. You can use insurance cover to do these things to cover them. But they have brains. But because they don't get it. Abusia ani aye yera kwajobonsu wanu so yiniti apie ewa ndc amanyuko nim se wonya franka wo betu amowom wotu achieria wo besan so agina esama panima kanafo atone soba ewa ndc amanyuko no emu onipadua sade wo eni sade atie fiti utiri so akosu nase ye wonwoma bi wonum a ye nipadua ni nya pe eboa no ma ne ye fe ye from ye kama pa to onipa bi wonum abe una ne honam no ahyehye kama na ye nome na se de waso torchlight ahwe nipadua nim no na agege kama so tuntuma na agege oyekokonso no afita na se sa nipa no enwem odigu ne video no eboa no papa no obi so honum a edi odigu ne video no emwa no tibosa no honam no ai practicing bon man as say bi dancha monam ai say wesen ena afi nyoma edi covid no so nipadua no gibi emi won so otugu na utubi agu na ebuon ma odi ya dwonso no wahwagu rededededede ene otitru nsuo nioma no ene ebuon mu so a odi befa esabi entesiomu didi afa chame ene ebuon mu so a eye janan na nini na no ye obo su kena baaku ewom ya no ne ye janan ne de nde odi afa chame o ya na no odin kakra nti ye mpempi ehunhia manipa dasani bia so bia ne fie wanya hwe kra no na nya janan baaku mienu miensa obetumi asiesie no ye ewoso na we nam so amasa making okọ nkronkro awdo matete wono ne nananom ne apapanom no mu si bia mi awdo bi adan a wo mu nsi agana ho na afi sade bi e bi ohwo bi efiri akwantum kọ ba bia odukro bi mu a obenya ba bi aye no ye asiesie no nti ya na mpempie sisi agana bia ma nkronkro eno aye ohwo bi a otukwan akọ ne ba bia oni obi a hono ma obetumi akọ akọ ne ho ye na so ne sanyo mani na eni sisa na meken achimudan krodua nimu brono ba ko di Old Town an electoral area de asene electoral area Obrim Central Municipal Assembly hono ma asem na me ba beken agena bia ho asem ye ba ku bi so no ma na agija papa ayemre emabri assemblyman onumnyamfo papa ya kosiesie na osiesie kura achi no Awurade Nyankopon so okokotwam hono ma ochiam on say yes waba agena bia so ano den papa
koko echin koko abru ano den pa na we na didim said ano den tene said ejana bia na emre no ene onimnyafo papa ya oya assemblyman e wase ne ye electoral area wa chem dan old town e dia said tumpenfo ni ma ka ha wo kire wo mo ana Brim Central Municipal Assembly so etiase je pene say you onipa da sani bia so nya baby pa obesiesie ho enya jana bia wo koso asankote yade nya jana bia wo koso aba bedwu to nya jana bia wo koso aba abema abehwiehwie ho nam na bibia je ho kan enya no bi e se nipa bia nya abefu ajana bia okoso pepe empo obetumi da wura so dem enya adwuma baabia we nam so ama Brim Central Municipal Assembly sami ken wo ma peja ajana bia foforo kra abefu de esion mu dwan atwini paint fita kan bibi kire manfo say we mundi nini we ya befo de akona kono bi ama de hye wo asene electoral area tim dan old town na agena bia wo mapagya si wo no ewo maako aduonu na 24 na se edoso pa ene mpinfo eya mamre na amane a wo mu bie saa agena bia na no e ma chim dan old town asene electoral area for na anumu en assemblyman onimnyafo papa ya okane no na ye chief whip ewo Brim Central Municipal Assembly eni Ahenkan News edi nkomo na oche se odo mampani na na dodan kwagufo ado his excellency odanase papa se ne odene ha kwato Brim Central Municipal Assembly nim na MC ne assembly penifo na age penie epiapian ya ma ekodu abema o mampani ni penifo so je penie ma sika baya ene wo ma ba be si agana bia ade ama wo mo no sande anase biem ose de mo dupa enkoma kane presiding member Emma Brim Central Municipal Assembly onimnyamfo Castrade ose papa yi ene di mo tenteme pesanse na breso ene dan ba be si won mo je ho me onimnyamfo papa ya Edward Sede ekoma ade hye wo asene electoral area say agana bia dwan ya ba be bia no wo mo hwe nsiesie ni ye nhwe so ye se de be ya ebeche ama wo mankasa na madom ama makonya janabia foforo e tise ai bi ni odan komo ba bi ni ho mehu se sa janabia ni bi ho ena ye modern toilet ankasa sebi se fata ni pase oyusu nyame madom na abade a nyame se omo no se omo mani nko ho na omo hwe so yie mfama me na de fi wono so mesa yusu konya we ya so esa de ada eyo mampani adaroma ene eyo Brim Central Assembly no so adaroma na me former PM ene mesa jira bi e friend na Asumadu Castro I am former PM ono na so na me ye chief whip na me so na me lobby omo na me timinya sa toilet nti be fa konya sesu ade adanase se yankopon hira no one waye ade ama me ne me manfo wa asene yankopon hira no mesre me manfo na wa asene se ade abaye de mesre mo ne die ma omo nje ne yie ma me se obi be koso no afa papers de akogu sa amra no mu se na yaye na bofo de mu no odi kwatuma na kwhye mu a ebeka ama sebisebi adwuma ye nyina no na nkoso ani mesre mo adaroma me manfo wa asene ya omampani ni oma ye asame aboa eyanjime ayama ye no ma ye so ye so mu president na ebe afese se omba no bo se no mo digya ye no Eni amuti ye assembly member wo asene ye electoral area chimda old town onumnyamfo papa ya kane no na oye chief whip ewo Brim Central Municipal Assembly ne ena busia muti ye na nanu si ya pe ena amane bofo ne adihye bia wo asene ye electoral area di nkomo ena asoma mo kan se wo mo do onumnyamfo papa ya wase papa ewa nkekane ene eden ne piepia wa piepia ama na Brim Central Municipal Assembly abesi adwana bia mo no chiam ama wo mo na adwana bia meka wasemi wadaru mo betumi admachi o Facebook live oba behe abefo de ampa senze adwana bia we enye hwitim eye de oye ya na wafrachi bi na ekotre de ena no so asede wo ma yeso no na we asene fo pa koso koyeso tetantanya na asene onzo enkofo bi wo pa esede o maye no fefefa konakono a empo odawa ebeye no modaroma o kire se ya na mahwe asiesie ni ye pa na ade hye wo asene electoral area esan to aso ka biem se de ne onumnyamfo papa ya aboama ejena bia wo fo kraba no kane de na esi on mo tetede no enso wo mo hwe na once na ha adwen dodo once na ha adwen o enti udidi kra na se once na ben ho a na oyema show pram se na once na ofri kroma na ofri old town ejena bia eso na oyema show enti osepa se de be ya once bebreba ewom potem no mo ene se de ejena bia dada no so eyi nka no ka be yanka wo munya hu bibi ana tintontan wo mo fufuro de wo mungu
for the Plako, Yanobia, and to Ababio. Well, Babano, and Guasabato, honorable Papaya. Sebeshima, better than this what I knew, and yes, and you're be in mass. A good or dying in any mass. It has to be a free to obey your fast, and you're doing it. And Peliflabi, my dear, can I say, Uchilian Bomb, or some, you don't must see what I must say, some of Baba boy, your papaya, and why are the pie, since last day, oh, son of pie, here for four, said my and my boy, I don't know, so I had the pie, I'm sure I was saying, yes, son of pie say, what's up in a hay? Oh, ma, was to be on the mystery. Ahenkan FM. Some me cry me can hear my woman say once na keke. Some pobi kan wo once na pobi. Homo hadwen. Abusia nia muti ye eyade hye wo asene ye electoral area. Atwumda Old Town eno no. Womo ena ase ne nsem de tudwa wa abra. Ena Blim Central Municipal Assembly ko bie ejana bia ewo makomako aduonu na 24 ano muno chian. Ema wo F papa pacho uche radio de acho Facebook live na bra ba yese de ejana bia no bobrete F pa F papa yes sene o maye ne no akola betimi akoso na wo ma mesuma mo yo mo sisi yo mo ya no o so de o de obetena so oh wow engineer ohwe mo musi dan wa ya de pa contractor hwemo msi wa ya de pa anti sabi oya pache obenya wo de oya bafan obenya wo de disability friendly yes obenya obia na janwa kan ti me ba bam no aka ni na to famam disability friendly next wadu hu na makwa wadanfo no wow abusia yantro asem ne so ne agusu wa apoye mantemwa na ebom ye kwakopie mu ewo yilo krobo ara wusam ni amane boy free euro krobo eba ne sem ayanto asoasu kwa no wa ho yilo krobo senior high school ene ene akoso wa ho na abusia eya abofunu ya tete pa se nei adisuafo bi wa mu so hwaba wo musuku abanche wa mu kwa akotro medisua so wa mu ye self placement to do so pa dodro na ana epoya mantem wo be ko school epoya mantem so de wo kan yilo krobo senior high school nya de obetimi aye free mo enti adisuafo dodro na be kwa kopie mo so wa mo kwa akoje entiteye na amanebo a eba kire mu se wo kopie mo ento aso suku ni mu wa man wo mu osuku wo no wo mu ni dormitory enti senka wo ba sori a wo siesie no akọ school no wo gina abonten so no wo siesie no ho ne ntade ne mpa ni bibia egu abonten ewa na wo mo da efse dormitory ebi eniwo anya wa mu kwa o ade asasusu a emema no so wa mu so ada abonten so efse dormitory no wo ho a akwo betimi akwakodam yesi dormitory no ani yesi yenya nasem ache ye pa na ho adi nyina abafom ti omusuro ase wo mu kwakodam ansha na ne wo mu mpese besi ne wo mu mpese wo mu bete anu bi nso akwakosi enti sade wo mbeda abonten wo mu da abonten susu na tse emai siesu omu a wo mu so wo mu hu bibia enti kwabasa na ehadwen titi wom entimi mmoa ama adisua papa entimi nkoso entimi mmoa ama tse wo mu nyom ho kwan kura ensua de amane boni kire mu se wo kwa eye yilo krobo senior high school a dormitory no awohwa no 1972 ani yesi ye na yesi ye ne kwa na kire se ebefa adisuafo adioson 70 ana ebefa om so na ekwa suku wa adisuafo wo mo wo no wo mo bro empim ani akire enti wo mu nya baby susu na afei boys dormitory no afim pinu ni aduonu mienu ya na ehase anu krampo de wo hwa edan na kise yesi kura ne saka kitikiti bi na edan ni yewie asu ni nyina mpanifo atu na jeje mu ana kise dan ni so na ne emfuya ana age wafa emfuya ne demu ana adisuafo ne edan montenso akwakwa ya awrehusam ye panemum ye nkwa ahoma ne so na ye ne yamane boni Austin Ofori enso enkotwetwe enkomo ne yemisen akwa ahoma ne so wasinya maye enti ye ne aye parent teacher association PTA tutnani ya wano ewoho aye Mr Idrisu Adamte na ye ne nkotwetwe enkomo wonsi yensenum emu mira anyumrei wotemen ka majo Ejusu na wumpome na me adomeye yada wobo ade ase yanka bi nhemu amanebo eba
akyerɛ sɛ yilo krɔbɔ senior high school adesuafoɔ ne mmaa no wɔn siesie wɔn ho wɔ mmɔnten ɛna mmarima no nso so da mmɔnten dɔmɛtwerɛ bi ni wɔ nea ɛwɔ hɔ no asɛe nea yɛsi ne foforɔ nso so a yɛato na gyegye mu yɛdeɛ yɛni hɔ bi na yɛhu amanebɔ ne baayɛ wɔn nso wɔkɔyɛ PTA chairman ne nsɛm no emu te sɛn. Maniano, Sanotia, and Aquaria, and Aquaria Trudo. Dormitory now, no, acquire that. Na population, no, says, maybe I must see primary for about 70 students. And I'm almost 1,000 in a down. Now, girls' dormitory, so now acquire it, menu classroom in the sisters, on a middle school. It is a middle school classroom, no, and I get dormitory. No, it is also here. Ventilation in your no, and so on. And I tell you, gas population also does. It is an also no. You can create baby, locally as a refugee camp. Mao. That's a refugee camp, no. Omudoso or demo, and to move back in India, man, Omuntimin. Omunya stress war inside ho. And say me akoban said you pomade new powder na ni odi buy makeup no. Inya go bag no wa bontin. So and say so be tune bag na ko inside. Akọ say to hu asan twa aba no. Inti na bi ya bi no mu omu so mu wo abontin no. Na nya say omu jare wa abontin dabi. Omu anjare wa abontin sa. Na senia wo Kenya wo so wakwaye parent teacher association chairman wo tutena ni no empempi aya na school say na kwa ahohiehie mu a wo yetimiti bie eso PTA fo aye say PTA fo wa maboa school ni say PTA fo de na mosoma ya na momben ana motu afa wo me da say PTA no asema SE no enye ne asem ache. And then I say, yep, basso, yeah, who say it, no, a how, and yet a dormitory, no, classrooms, no, sir, dining hall, sir, and TV, no, yet of funds, that's a 200 pieces. I install you classrooms, dining hall, dormitory, offices, no, yet installing, sir, funds, no. Secondly, school, no. Any wall be open for all, free range. And you start to see fence wall. And you know, plastic chairs are going to transfer a bin for. And the last year, no, my parents no be the one plastic chair by. And the say, or no, now, Senna, assembly say, no. Dormitory system, no dear. Yen to me. Your capacity to know anti-me dormitory. Now, dormitory no so and yes, after now, embassy bill 2012. Oma CB, Oma Crudano, Oma Bibia, Aka electrical connection, and net mosquito net in Yamanyama, Omudivers. Now, in government contract, so more contract no say, also on to me for Osanka. This government structure. And the community say better me. Oh my God! Now yes, last minute touches no. Still, I'm going here my. And the devil to India, yeah, I bet me the Asaka. Then I'm see baby, I have safe refugee camp no. Yeah, na yeah. PTA no na yeah. And son I guess no, a bin muda ono. Guess no muda ono. They will be close to 400. And when you have the PTA in a year, it is PTA no. Since free education, no, so have a tom no fair. What's your mutual levy? I say, I might say free education. I might say free education. And the PTA levy no cry, no no so I some get here, my. Na and Jesus here, walk us and semi in an say or how na doso. Says here, so addition for any be babble, freshers no. One more so than she say at the same, so more where you could anya baby, not near Beji be our can win. Back on the same. Oh, no, dear.
Oh, so 30 years now, movie, they are about 200. Sorry, about 800. And your best are replacements. Now, so deficit, they are back on. And you're starting, Bondo, and I started here, they didn't. No, baby, new one, no, my. Almost new one. Problem I can in a just as our dormitory, capacity is more than 500. Oh, it's more than 500. It is within the next 2 weeks or 3 weeks. I can't nothing. And now look blaze no the best and electrical fittings. So more year or no within the next 2-3 weeks, there will be no problem. And now our hope is that thing must be completed as early as possible. And na sesiano aban penifo a wam peswa ne so a wam potemo mo yi wam asutire wam nim sa ne yakoso nie omonim na nyaya me de kakra ne se fiti base 3-4 days asemi atie wo media no so no afa dia omu ba school no pa enti me ya sure say ebe next week akọ no ye be hu sai e wo ho enti mu pia message no ma ye mo Mira ma yafa wo ensi ha bibia ni ebesa so aba nchen abegyinchire mu na nso ni akaka me pesa mi fa so nse classrooms na kasa no ye need tables and chairs it is a mu pia ma ya mu fa no so dormitory no why ye de beka ho amamo Yes, that's it. I know mere. Abusia ya need to tnani ya wada Parent Teachers Association PTA no ewo Euro Krobo SHS Senior High School na ya kwatwetwe nkomo no e fra no Mr. Ejisu Adam ten ne wadi mu kyerɛkyerɛmu a wo kyerɛ mu sɛ wamu PTA de wama ye wama famu de baabi a edisuafo ne kura ma ne da sesɛm se refugees camp enu kura wamu ye fans awodro ebubo classrooms no wamu ye ensemi ba ye wamu yimpenifu asutire ne wose wamu ye bia no wamu so ya wamu hwe nim se ehu emuaye enso ebebantina tsama ne boy free yilo krobo enu wa yilo krobo abatwa mpeso so poye mantem eche se disuafo bi asiesu omo ewo monten no wo kire mu se ensem no nokure trodo na mmom edware de wamu nware ewa abonten wamu nware ewa abonten na yentu ansem no so yebekọ anigidie nsemu na ansa na no yenkonkọhwe ademra owura ye fe na ajagoraja osise onyatofom se tim ma ya tunwum bonyum ma no se no beko ni na sie kaniko se na ebinsido ye de dade funu penenenen ten Sani ubeko nina Sienkane kwa Sene binzido Yede dadevu Wewu daba manaso Gwing Ajagraja siso onyaw to Na enyuwe na esu Nese na yase Bibia nsi wano mwa Wakande kura wapase isi wana yase Ansa na mdi mwinse mebampacho Wadaru mwetiye Jubilee Hospital Semenkancho se Oba bema peni akwada eden na etete wo eden na ha oni padua no ani emu na bomodi atutumnikai nefa ko Jubilee Hospital wo mo aye dwumaku a se de ye radio station poemantemu ye ti adwuma se gina na so etumi bokwa ha gina finfin dima etiefo eya tentene de ye keka na no sanso na ko Jubilee Hospital dwumaku a Ghana ban agina tum ama ne tumi krata so ginipa entu ne yade wa asemfama no obu on ma yamani tumi krata nso adwuma oye no ase yamani krata kra nkeye enso nya Jubilee Hospital wo madwuma so ani papa de denso ne se akwakoye nipa nkwanti emfidi ade hwa yade hu yade tu yade ase ni na bi wo Jubilee Hospital na baabi a wompo yale na akọ na obeda oh woni be gese omo VIP rooms wo no mo a opeso nkwa da baabi obi hu ye be hwe osronko ne de keka ni na oko Jubilee Hospital a nina ebi wono wadaru mo yade bia yebehwe etu asiama pharmacy wono laboratory ho sanso na ultrasound and ECG scan machine ebi wono na biemu yade a ye etiti ni papa baako esichi yade ni mujabroso etiti ni papa
madawo ma se ebi wo so a tutumika fa call no mo Jubilee Hospital canteen wo ho insurance nso wo mo je ufiri aboabo call down won sa nimfa so amantransam so ne 784645 0241 784645 Abusua Bempoma Plaza Hotel ye Trinity Awasabi Plaza Hotel wase brabe jojo ho woni pade wapomuden ehu hia ye panti no sa wobetimi adane wada ye ne wapomuden enso asisi ne ho so a eno ane Bempoma Plaza Hotel ofisa wamokwa wa edan bia no empasim na empa na esim no enye empa bia kweke ye wa queen size bed esanso ye orthopedic entinya afe na wokwada so ama wo pa echi wokwa echi wonsa baby akoye oya edan bia so air condition ebom ya wadan ba kwa no ya ye ne self content bibia hyem kwadwo ya no a wo hyem anu apopo wonsa na tese ne awo fie pepepe afei edan bia no TV sim fridge susu sim enti akoye se ne awo fie no wo ya bibia tese ne awo fie na wasanso wadan ba kwa fa nipa aduasa tete eno eye boardroom enti mu ya adwumekuo ankrenkrekuo mu pe baby adwetwe mu honkomo atukesa Bempoma Plaza Hotel so wobenya baby ama wo sa dan kro na air condition bom projector ensusu bom wa ho ban bo wonsem ejina brani baby obepark o car so de Bempoma Plaza Hotel wo se enye haw na wamu wo bar any restaurant nti adwane a woduo any sa woduo ni nyina wobenya bi adie kitchen susu wo wa wakwa down obi wo semia nkasa mepesa meye medwane akonya ne wo ho obetimi akọ no akoye wedwane wakoda Bempoma Plaza Hotel ade achi wo no ya ma free breakfast near the fruit salad and so aka ho na tese bibia konka ne da mu ne de wo hyase ekwan pa eso Bempoma Plaza Hotel wo achim odan enkwantanum woni Pentecost asafo no ana edi enhwanimo MTT di kwan so wa ewa ana wamo eso wa from 0249 855 396 0249-855-396. Bempoma Plaza Hotel was especially made for holiday makers from abroad and afar. And a nebra naso yembora and Gideon Simuna woo tear Cassier, the dead that she sees you him and Ray Ewo. Ahenkan FM. What was soon? Opinion no na kofa ekobi efe no Adagraja movement Bishop Kwabena Esiama yadodo na afe no Adagraja dia tudwa se oka ama ewiase onipa bia otiase a ohome twetwetwe nanso osori didi nipa atem bu nipa ninchie twitwa nipa nanti oze no bodi enfa no ho onipa bia otinkwam a ohome twetwetwe a sabi ewiabo na so no mawiama mfifire ti no ma ebisane na motwom ni nanti oso nipa bi otinkwam ma ekom de na otumi tutumrika kope aduane di bonso gusu eye omunsu ntie de Adagraja pa aka che nipa nina ne se osiso no nyankopon to nsa frɛ se hwi kan nsa gu ne bo ema ne dolem ti se sabi wo mafunu na otumi nka no ho a wato nanan mo nse do no osi aye ne bibia wi ya bodwada ta eye na yie no de ohwa ni mu ne na daka mu ana na wuo mu ni se na yerenom ene ne ma ebesi edwanase baabi omu yayi no won be pie obi abeyi no ti no mo de abani ntokwa oso de ope wona yi asa ye ntokwa de nti okasa ne se oso no sabi nyankopon aye na dom kakra wabobra ama wanya sikansu kakra ena biem oso no wo be wale ma komako aduonum na wasanso ape emata ho eno ne efre wo mu bedianko obepe makomako edu ape so tineso ohwema owura Adagraja opeso ne makomako aduasa ena tenase na oni emu aduonu ewo ansa na ofiri achas fasa asiso enti Adagraja se sankoda weni na ne amamefo yi na onya tose hwi ohwanu mu se wo mu na be boni ewo na yiase na ose oyiri bi bedwinse o asema kan agro na odi na sabi yese ansa na onifani beto bo na ni nan esibibi so ose asema oken se otona nanom onse no do ya deda no omanfo hwe na ni achi gya no Adagraja choba pa sofo choba sofo aso nshampo bo aso kwa brocha no ahwehwu na oni yase hu Adagraja ena ozo ose sa ni wani na akoso no
na nani ba ko abie na o de fa ehwe as de o hwe telescope no na o de hwe na oyo ne yire na se de o kan wan disu a de beto no wa nsempa yentie no Squabbles yama me wadi 20. For girlfriends, concubines, me fat 10. Ma wo 68. On tiasia, go and bend the sea. Look at your pray. Ashu, hey, yo. And then you'll be here. Me wuna me da horo. Me wuna dinya kupono me de me maneba. Na chadiye si me yirasi. Pupo. Me besa chadiye si me yirasi. Achadiye si me yirasi ame nko. Intimi. Me besa chadiye si me yirasi. Pupo. Na mani dia jem. Na nkwado so dia jem. Bo tira me akata me na me da no ayezi. Now we show. Now, I can't bet. Well, me may ask your monster or may ask. I may ask your monster. May ask you, and you may Tuesday, you may hear me. I bet you my cut my ear now. Yo. Hey. Sir. Emma 20. Now, more money than 10. Eti me pa charge agraja phone e dey Facebook live. Odi e chia obenya bia hwe. Brabe hwe nipa banya o kasa asemi ebi onim no brabe hwe se de otie. Ojeshu. Enye Davi say de tino say de obi ntumi. Hey. Ejano no. Orion na kofa asori a yatudin ana eku a yatudin ajagraja movement. Ono aso ena danu se panyini Bishop Kwabena Esiama aka ajagraja nene na mote no. Abusia ya twaso ani gidin sam no ya kenkan na ajagraja sa wandu obese ento kwesi na yi asesusu dia na ne wochi ame kwame rapper wochi ame kwame se ye nyina ye nim no small grow together wanu dia waso ombese obi abebo atwede wo na yi as na mom no wasesa wo ye oba na wo ye wadwensa oba be hwe no oba be kire ni sika wo se no na ya no wonte ase enti ne yire kura mpo se ne yire ye na adwensa wo be ma ni sika wo be hwe na wo se ekwan bi so na ya no wo hu ni se eyemfomso na ne enti a wo kasa ne wo kire mu se wa mai musa ne ya mamra ne amane atie no so wo ba wo sika kotoko ma ewo sika dan makura no ne be matia ewo se kwan bi aso wo be ma no wutimi hwe no wo kire mu se emfa wo ni sika wo ba ne wanyina twi wo ba ne twi wanyina wadi nani ba ku hwe wo ese wo nso be ma no be bibia ma no wankoya ama ne penat se ede ensem na eba na wonto ne ensem na wo chese sa na tie anu nti wo ba o man Ghana mu na ne wo ba akamfo na afa ye ne afa no wo ba ne kwa wale ya ne aka kire no ese wo kwa nu nyaka fama wukunu na mbom kokonya ade ene ema ni sika ni ade be mu a fabre fie no ayo webusuafo ade nti wo se anu sa no wo ba ne kwa wale no ehye ni trim entu be nso wo ba ne wo sika ma ni buso eso still na ne ye hwe nim se be ma ana be hwe ma be ma ne wo so wo hwe ne yire be ma ne wo se wo sifie ade ne yire ne ma agumo so no no ta ne ya mamre ne atie enti wo no se no wo sesa mamre ne wedi so adi so a wo hu sane pa ye bie wo hu sane wo fa ye bie ne nana susu eye bi enti wo no susu aduru ne so ne wo so wo no so aya ne sa pepepe se ne be ya entete ya diama emma ye bi ne papa ye bi ne nana su ye bi ne wo fa susu ye bi wo hu san krofo ni nyina ase wo mo na ne akwahoma wo mo bo wo mo na ye de wo mo meko school oba ne kura ne suku akwa ne papa na etua ne suku fisiti wadu san fie no na wo ba ma no wanye bia na emma no ya dwen aye ye ntantanti wo no de wase wagye atum enti wo ba ne fie a ensakraya bia ni mo no a ana ye ne bibia or socialization. And I have been socialized that even if my wife is a trillionaire, I must give her food, take care of the children, be the one to provide for the accommodation. So for me, that type of service is attached to my ego. If a woman is doing it for me, I would be offended. In the same way, most women are programmed through parenting to understand that a man must take care of you. Let's take it home to the accounts. When an account woman is getting married, she's told, say, when you get something, it belongs to your siblings and your nephews and nieces. But if you go and the marriage becomes a liability, you send it to your husband's home. So this is the programming that a woman has received culturally. So once the woman is in that relationship and she's even making $1 million a month, she will still have a certain idea of expectation that her husband must provide because her father provided and her grandfather provided. No. What yame kwame wakani nyina akwama onti wakani na oh
Nani okay info so be ne wo ho. Oso ye be masoso de woni abusua ne ti. Enti no, twensa na me yiri wo scanti me de me nya hwe na ka me na ya to so aha. Wo so be ma no, wan ka se ade kase bia o. Ma yene no sa woni etie, woni tire no nkire se kobo no. Ene nkire se kwotete no. Eno nkire se kwhye na ya o da bi. Nia wo sa so wo ye no shelter edan wodi bia ba mutim. O hwa wo ma edu baby na wo se oba ni bemu a no no so aba no aba beboa abuzia anu anu no nti wa chi amekwa me so ade anu no okohwe no ye toa so na Ghana sinitwani ba ko wadi sinitwachi achepa ani dia shada kama ye ntante Christian akwasi asamwa dia dodo na dinim no bigger quiz owura ya na pampam on mo home fooda ono na pampam wo home fooda senso no na hyeda yidia no no anjejereje but hu ni bia na pampam apampam pa no flat on no na ayesa kosako na nchen no ehwi etwetwa bigger quiz asem na making bigger quiz say ono onyi ni so wu obekọ sabi nyankopon nchen obekọ heaven osi onko heaven isan say wayen from so kese pa atunaba ama NPP amanyoku me se mi wu a meko bunsam jem ai mi wu pe meko bunsam jem straight se heaven bi wo ho ai wu ebekọ a me ni nko adentia if say me campaigning e de manana akufu ado what disappointment eni amuti yei aya Ghana sinitwani ba ko wadi sinitwachi achepa Christian akwasi asamwa aka Big Aquiz Abusia ya di akenkan ni si anafe wajun kire ba ye ne de atoa so na ya abuachi yi adomopoku agimai de ne di aba wose wo hwe ne ekoso ewo boko na ha dwen enti ye nyina ye mom na ye mpre asumdue ma de hya wo mo ewo boko na wo wie na wo de hya se na wo kire se Dr. Owusu efiri akoto wanu na ne break the 8 no wo betimi abubu mu yi ni firi wa NPP amanyuko no wo bia animu ebiem nkyere ya wode ebaye no wezi se your friend Richard Asante wodi free achim asene ana wode abosi beside uyi Islamic school free wa uyi Islamic school free wa wo bom paye pa ama wo man no se ne be o man ni ebetum pom wono so de ne de aba na weso de aba senior Wilson de free man so osise Ghana wo man Ghana betiti apansama na nyina ejna amamwo kankan a ekoso amamwo tantan a ekoso NDC ene MPP na afa wasi empanifo no wamu aye hu papa satinchina ache wamu se pensioners wamu bejo musika wase ha dwen na aweso yebo Samuel KKB wase Ahenkan FM ye too much enso ya je so the best in the east wachiane mame Agata Okran ene officer wase kase no edidem ewo Morning Star na Kasiebo no so tasty ankasa nyame enhirawo pa na weso de aba waso no de anya de ani rebe fi Ahenkan FM ayebo Samuel na anya de ani rebe fi Ahenkan FM ejuma efo da efse ye shenkran na ye boa ene na mom bia wasi etu ehwe se bibia be kwankan ne etu sa na mo no entinya de ani rebe fi ye enso da mamefa we entwa etuo na nasrebo Democratic People's Republic of Achiase wade aba ana wasi yankan kire wasofo ese na anti ajagraja de no wasi yankan kire no se sa ni 3 mupo wa be wari 20 atwempra mama kumaku du awusisi ye tama ya bo atwede we na yi ase no wasi nya de a ebebe mu ado yo no ana I'll be wali 20 chen so 10 now I was 60 chen ye from bedianko 68 now the old chen say be boache de wow o see wo ye be man here mo atwede o we ya say wa mo hey asemu ntino Comments okafra comments appeal say who say man no day Ken Oforiata akasa edrobianka dem o say anyways ochia BMW ochia no papa Dr. Alhaji Mahmoud Bami also the next president DJ Omale Wayosi Goso o say
yesika asɛm ntotue nyinaa ne ɛho ntewahyew nyinaa no ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yɛnya abotrema no na obetumi atoto nneɛma ama na yie ankasa ti Ghana fo enya akoma Kwasi Amoni si ɔhwɛ live ɛwɔ Asama kɛse ɔsi good evening ɛna afi ɔsi anes fo bi ɔman mu a nyame anum ne kure ni wɔn nyɛ serious baako sei a ɔkasa fa ho ɔsi nkyia sonko ɛnkoma yɛ papaapa yɛ dwidwa news no mu yɛ ama ne pa na mmom ɔkyia Ghana vice president ɛna afi the next president Honorable Kennedy Ejapon asen central ownership jeni osi ochia ne papaapa Amisco Speleli aka Kaso Atoaso ɔse hawa kumsi ntoaso ɔse ɔbɔ aban no abaso papaapa na mmom sɛ ɔbɔ na abaso sɛ wayi pensioners no asɛ ɔse onya tema bia mo no ɔse ɔbɔ aban na abaso pa wayɛ ade papaapa Nyankopɔn enhyira no ɛna Komensa Pilatu nso ɛde ne de aba ya ɔkyerɛsa aka hawa atoaso we say ye na yembo minority led by Honorable Atoforsen yemmo na baso ti say wabo adwuma ose wabo adwuma pa de Ghana for hwani mu no eno ana onumnyamfo Atoforsen we say me pamocho me din e de Richard Asante me free achim asene ose Islamic school ehono mu a ote ben Islamic school ni pe ose Nana Addo ye bompa ya ma pa Ghana Letitia Ampaben ena de sa message we ebai ye da se no so adventure de baba fam Filippo say odi free eva me kan na sa bana e fom me Filippo say odi free ai Filippo atimatim ena no so bo mampani Nana Addo abazo say wadi ni bohye so ti aban wa ya de papa wadi ni bohye so ye da se ena so adwencha odi ababa fam we say Ahenkan news de kiko mu bodwuma nkasa mu bodwuma pa nyame nhyira mu papa ene mu adwuma den osi nkyia soronko enkoma maame akua Januwa osi ochia papa ochi na nipa ko de message ba wan fani di anka ho pa cho test din bra na Januwa hu nipa kro wai nkyia special we die soronko okay osi odi osu Kulibali kuliwa manasre wasansre ne dempo ne kraba ose uye kiko yede asi yeko Madam Dora opama de ewasene bangalo yeda se papa bribia don bia na wutin Madam Akozu nso Ahenkan yire ne sister Penny onso ton kokoti ewo King of Grace Chapel International wasene na ton kokoti Madam onso ye chia papa ene obi bia otie ye bia so encha sonko enkonfema no Kulibali si o smile ya nefe yati bibia ni wo weekend si ekọ kai netie abrempon anyamontuo anwumre dwumadie no wo mo be che kwan abefa so a ubenya sika ana ube establish business na watumi agye niyama akoso ama wo eno ne ade omo ba be kire e wa abrempon anomontue so wo ma be te omo ne wo so ayodi Ahenkan Kwame Boa ene owura Akwabena Oben Daako one of the big entrepreneurs owo oman mu wo mu mienu na eba na dwen ene wo mu din sa wo so ntia na watie bi ye producer nwumre yi ama Safowa Atwe Kwame Asante aka Sir Charles wo hwe na wo fasu